asifiwe Yesu. Ndatekereza ko Imana iri buhereze umugisha w'imirimo y'amaboko. Iyi mirimo amaboko yacu akora Imana irayihereza uyu mugoroba. Imana ya Israheli himbazwe, Imana ya Miriyamu ishimwe hejuru, Imana ya Enoki na Eliya ihabwa icyubahiro. Hashimwe izina ry'Imana ya Eliya, hashimwe Imana ya Elisa, hashimwe Imana ya Petero na Yohana twiyemo ry'urusengero rwitwa rwiza. Hashimwe Imana ya Israheli yakuye ubwoko bw'Isiraheli mu giputa. Hashimwe Imana y'imbaraga, hashimwe Imana y'ububasha, hashimwe Imana yonyine y'ububasha n'ubushobozi, hashimwe Imana itajya urupira, hashimwe Imana itajya urupigenza, hashimwe Imana ishitwegera kurana nijoro, hashimwe Imana itazengera kudukorwa nijoro, hashimwe Imana y'imbaraga. Iyo Mana ikwiye gukorerwa amashyi, iyo Mana ikwiye kubwirizwa. Ariko wa Mana urakomeye, imbaraga zawe zirakomeye. Baba mtakatifu, Isa niteye ubwoba imbaraga z'Imana zibana. Imana imbaraga imbere y'abantu, Imana igusindikije no kwagara, Imana ihereye ku buzima bwawe. Nawe Imana ikurwanire, 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 nawe Imana igutanga. Yemwe bakora Imana bashari. Muri imbaraga zawe, ni muri ijoro ry'ubukene, muri ijoro ry'ubukene. Mana izora imbaraga zawe, Mana izora imbaraga zawe. Bakubwira uti zamura amaboko uvuge ngo Mana izora imbaraga zawe. Nimuvuge ngo Mana izora imbaraga zawe. Mwese muvuge ngo Mana izora imbaraga zawe. Twese! Ahora hamase. Turahanurira umutwe wawe Musa. Saba mu ijuru. Wamutuza. Hari icyo udukura. Nimuvuge ngo haleluya. Uriya hari ibintu abantu batabishikamo. Ntabwo iminsi yose ari imwe. Oya, ntabwo iminsi yose ari imwe. Yesu yagaze akora ikintu, bakavuga ngo koza agashi. Bwacya agakora ikindi ngo ni agashi. Bwira mugenzi wawe ngo Imana ikwiyereka ukundi itigeze ikwiyereka. Buri muntu wese Imana irakomeye.
yewe mwaraseze yewe hari umwe nahamagaye kuwa gatatu nako kuwa gatanu ndabona se ko mbonye wasinziriye cyane kandi Imana yari yavuze ngo dusengere abacuruzi nawe uri we wakoze wewe ukishumura nagize ibitotsi ngo bireze ibindi byose urajwegereza gukora asifu tugiye gutarama Imana uyu mugoroba Imana yakwegeye aka karirimbo turakaririmbe ngo kafufuka Yesu bakubwira mugenzi wawe ngo Yesu Kristo wazutse azura ibyawe Imana yaje umunsi iravuga ngo ushize bwiye
Imana ikurindisha hasi no hejuru Imana ikurindisha Imana ikurindisha Imana ikurindisha Nimusamwe nikaza bese bacu Birageze ngo Imana ikurinde imfu zitungura n'abagukomoka Imana barinde iratubwira ngo twirukanke ngo dutotora amabiri ba bibaho hano babisa n'amashami y'ibiti ngo tugere tuyatotore muri tuyatotora Imana izaduha amafaranga dutandukanye ruke umuhungu umwe iseragira ntikija niwe aritoka abana bakene n'ibitabo ndavuga ngo ba urabizi ko narwigiriye napfuye ndashika kazafata n'amashami n'ibiti ndafata murangize bamungaraza guseka cya ngo muzi ko mwavangiwe neza neza iyo umuntu ari kwirukanga ngo ugiye gutotora amababi y'igiti ngo ni amafaranga namubwira ngo ibindi bituje ibibwire kandi bazi ko ibinyantegeke kugira ngo usubire inyuma ndagenda ndatoto ubu iwe ari mu nkambi mu cyumweru gishize kuwa gatatu icyumweru cyacu mbere y'uko nza yaranyagiye muri tonda aranga ngo se wampaye ibintu by'ubushimusi
nawe uragose wicu yaguha 15 jewe natotoye ibirangwa wowe waza gutotora abantu ye biramugeza ngo toto
ibimasa bine birabagwa by'umuhango w'ibiriyo bine mwana kandi bakavuga ngo umuntu aza agenda abure undi agende abure undi agende abure undi agende abure ngo abantu bose babure hazakorwa ibiriyo nta birango karadayimoni Mbaraga se Imangeza Imana kwima Imana Usere wacu Imana kwima Imana bivuze kubaza bera hamwe hari n'ibindi wabihaye ukaza mu uzuguma hantu w'ejo ikibanza bivuze ngo ubutu umuntu azagenda yibagirwa ibyo yaratu azereye gusa mu isi yibagirwa ibyo yaratu wiramweza ngo Imana ishinga ko imigambi y'abantu atari iy'Imana Anyway
niba ntazo turataha kandi niba bihari n'ababikoresha biramugeze ngo Imana ikubere umuti Imana ikubere umuti Yesu Kristo akubere umuti abantu bacuruza n'abafite gahunda yo gucuruza uzane agapapuro gashira hanyuma uyu munsi niba utazanye n'amafaranga y'ituru ijana ubwira Imana ngo Mana naje imbere yawe ubucuruzi bwaje bushyire munsi y'igicucu ntukavigwe n'izuba riri izuba riri igihe Mana ndasenze ngo kwiga cyane
umugaragu w'Imana ishobora byose kandi ishobora n'isha Imana yikoresha imirimo itabitewe n'umukiranuka kwanje ibitewe n'imigambi yawe. Umuntu wese uraha wabonetse muri aya materaniro agatanga ikiguzi cya tike akazi, agatanga ikiguzi cy'intambwe akazi, agatanga ituro igamije kumurinda amahoro, agatera intambwe akaza imbere y'Imana ishobora byose. Imana ya Isiraheli nemera kandi nizeye bihaze kwifuza kwawe. Ihagarare
intsinzi ndayitahanye mu izina ryawe ibyo ukora byose bizagira umugisha mu mashaka kubanza nijoro na ku manywa mu mvura no ku zuba hasi zaruzi urembaka ndakora abantu bataba ku rubuga rwa WhatsApp mwandikire yanjye rero dukora babashire ku rubuga muza gukurikirana ibintu hari igihe cyazagera ko kuwa mbere gakumbura gatatu gasubira muri sima 082 aba afite telefone za WhatsApp uwo muntu mwandikire abashire ku rubuga muri hahandi hari itangazo rito ushaka kuba hari tureba twese 082 muzamumwarikira kuri WhatsApp bana message sana 082 uwo muntu agushire ku tano n'umunani 082 agushire ku rubuga uzukurikirana ibisimba neza 783 ikindi basaba munyumve neza mucyumva twabohereje link abantu bari kuri WhatsApp twabohereje link YouTube iri ibisimba byose byafashwe biriho kugira ngo bigumeho kandi kugira ngo iyo website iriya link irisobanura nuko abantu byibuze 300 bandika ahantu handitse ngo subscribe. Iyo utangiye gufungura hari ahantu bazahandika ngo subscribe, iyo wanditse ugaklikamo ni ukuvuga ngo uba ujongereye amahirwe yo kugira ngo rwa rubuga rusobanuke. Abantu turashaka ngo tujye dufata ibi byose byabaye tubishireho. Igihe nikigera uzubyereka abana bawe, igihe nikigera uzubyita nurangiza ubihereza bari kure batazaba mu gitaramo bari hanze mu mahanga basaba rero yewe murayumvise mwihangane buri muntu abikora kuko inyungu z'umurimo w'Imana si inyungu zanje, kuko inyungu z'umurimo w'Imana. Abantu 116 gusa nibo bamaze kubikora kandi dufite imbuga ziriho abantu 1000, abantu bagiye kugera 1000 mu bantu 100,000 nimugerageze mubikore kubw'impamvu zivuga butuma gusa. Muranyumvise bana sivyo nimuhaguruka musigaye bicaye dusoza kwisha abavyeyi bacu Imana bagire neza. Nimuhaguruke dusoze duhagaze inshuti zacu Imana bagire